Sesian pat ngai kublai pi baro ba pila ya banwan pet ya kanika di kanika channel ke jongi ki denjat kanika por kanika episode ke balai ngidon kanika por ki kenhon ki ba ngatip na pleng jong pi kini ki bal apa lupa mo na pleng jong pi ki bal pila tip pila jiu I ke kerteng tabai ki brio ngam tip mo pila tip yang kadiri ka sin beningkong jong ap ngani kendo iki ti dan hang ni John Bak John di manager jong ka di Brian Records but kum ju Brian deh di DJ jong ka di ka di Brian mo ti ngin dia kum nu kan ni ka lenti yat ke jong ki bandon ni ka ni ka ban penwan ni ka record channel ni ka studio la ni ka baki khot nga ram tip tingin niya pet ya kanika jing keren jungi kaya chano ti tanang tanga aku beli pi banwan tingat harai ba kam jenjar kanika location em kampiang ka kampada em bade ha maulai ti nang ta pi le ayu menta ne ni ngatra day full time bet apa di ba apa bagi di brand okay full time kan ha Dia ngati kum tu hi share tray kam. Okay. Tray. Dia bat kini ke bangi penyanyi ni kan. Okay. Nga suka ban susu kai kini ka di Brian nomor ba. Ni shootip tan ka kerteng mo. Di Brian Records tengah harai lada day gibriu ke bayas ngap iki jing raju ni tengah harai babun lai tiap. Dia kini ke di Brian Record kadan kadai ka record label ke masyuong na aktin pareng ma. Ka ba ni site penjing roy dan ni site snaki music videos but ni site lek we come by day bakal production you po studio te kani ka kenhun day nan ni napo maulai tingya don kami DJ di Brian di DJ jong ka kenhun di Brian juga but ni penyanyi kita hi kam ba kiwe ki penyanyi mati ka kamu tu jongi lani kata katong la jongi hani kalong ba ni kwa ban cover ya kanika shlong lani kanika khasi jantia jongi ma bangin sei kini ki artist antai kini ki nongle videos ini nong edit videos paki we pat kiri dan sub bangin lum ban kutup lang haju ba ngla ban wara ya kani production ka ban ringkat bor pat ki we pat ki production lani ki record label ki badan hapo kari India hi berapa way. Tila dadai bangila le ngi kwa hi ban poi katong kumbalong kini nong no kumbalong sabar na India ma. Ti kata hi kini katong bajongi kum ka kenuan but ngila penmi katu kat ni jing roi but ngila yo sibun ka respon na kibrio apo ka jelahi jongi. Ti menu pisdang la pila sang slam ne pi kumnu ka jani jong pi sakanika. Lega jiat lenti jong pi kan han. Pisdang marway ni ningkong mensuah dulu ningkong sedang sama kan ningkong long sedang suah long sedang mentem DJ som tu sedang mencina music tu dia sedang pula kam selam ini ada tiga arjar power itu dia kampat yo asngau pada mensuah ngidang away dengan grup ada away grup kan okay dia long tu pada dia hau arjar power tingsa seng berjuan kan so ada lewat ki kat nombor fedan akan ni ka member jo akan ni ka pikot ke studio ne ke record spell okey kat nombor fedan akan ni kan hon jo pi samut je dan samut okey ti kumtahi kijing sedang kumbang gibrio ma si long kijing sedang jom il kalong nadu ti puar rei teng ke kijing em season bapile ma teng kam thon no sep lani kam thon shun ma ti wala pitrei ne pitriem ne dalam film nuru long ting kampli kalate lani long namar ba ha nuno kam ko pilih dan kam pin kendo kibriu kiba sngotu lani kibriu kiba tip kiba yui kiba la ban perkhat ngai ke kri jinya inti ke jongi arjang akan mau arjang arpau syah lockdown deh syah lockdown sedang syah lockdown ru ila sedang project kadai itu por bangi you kan bangi kemau syah hack account tu kom apply ngasku kedan kuai ka ayu deh kadai jong kentiu deh dan kuai ka jiwai jong kentiu len fiang kadai kuai ka jiwai ba pila kalabun haki views and then syah hack kadai ka jong pi ka jongi kadai lasin lah syah hack deh ni jing syah ni sedang
long nadu bangi sedang ban sen ni kan ka record level kan ka di brand record kan jadi siang sedang siki arja khatra arja kendai ti por nim long long baru khaj ki syam ki mat tama pas sedang ngim dan budget kan syai jadi sia ngim dan budget ngia perkhat sna jingwai long ta di kwa hi ban compete ni ban fin compete ban ya poi lang bat kejuk ban ringkat dia bat ni Tiga sedang juga itu kapur akan mau nyedon nya shock kayo kadang koi ke janmit tu pun ngidang sna apa ying jingnya kamratia kayo tiga kita yang sna sedang bet nak kamratia kata ka jing makan mau kadang kasihin ke ba ngon ong ini ngong kumning isu sna jingwai long nomor ini sna jingwai be tak sa jingwai jibu be apa PC kan ada laptop PC Julai nomor long tak sisin bapidan marwe ya kam kalong be kumta de tengok ngai ibeleng long nimle something ka ba ila ke ban peni si kibriu la ni perthei no ya ka ke jingla ke jingnang makan mau pada kadang ko ke jingwai ka ban nisna tang di audio tapi kan jingwai lawai pernah na try la tapi sangap hei kong thei ni kong do hei kong thei ka shua bahasa hak ni kong deh por nisna kata kata 2019 hei kong thei kadi ka tu ka i ak manusia kong tu i ak i kadi ka tu ka ba dan hapo ka pi ak anti ha ml ni kai ketika cafe chill out no te katu lapor misna katu komik hang isna nomor ba ini isna jirai te kaji isna jirai dan week na iwan ba bahasa adong ni sen kau kamu tu te ini khot wai ta kai te la khot wai tu shu par wai tu lyrics ba isna hi melumba dia mau baca isna just for fun tu dah lyrics tu ya itu ini kata jirai te kon ya katar bang ba ni sasak jikin mawe kata jirai em kalong ba inir to hi lyric te dala ngarung dalawan janmit tu mas snam es tenat bro khai te kom tu bro khai es tenat te la syong tu jaring khat ke kata jirai dangi la adap sna in tu tingya on ni flight no YouTube atau por dang sedang YouTube dan induna subscribers dan tentang try jarnya arah mentah pila don toy kata tak kan dong ferment di perfect career tin subscribe channel dah tu itu dia kata ka jisna jungi ita jingwai am kalau yo apply YouTube nomor apply YouTube long ta pindah apply tang jingwai am kamot pi long kibriu ting page bat apply tang video sudah sengok ini macam pelaj di kenturu umsngau you nomor ba balik video room dan pisah mestang keturu tengok ini ni wak tang cover ad no cover pictures la ni you dia perkhat nong tong nyele you ting ya wat kamar kata tang arngut baik dan okey ting idang perkhat ta ting kasuan kum nur hajing mut jong ang angin bu di tidur dan tidur jeng kentai ben tambah ong hei kentai bu dur kentai gan long just to create an attention there long ban chuo ya ka jing mut di perkhat di video hei kentai kemut kedai ke dia dia kata ka jing you nio tidur sia snahi kemta sia bu tip shu tenang ni no ne ba thawan pau kata jurai tingi upload ta jurai Mars no upload kalong hit kan viral kada viral tikenain dai bo ang nomor lyrics isu ka tama lang koro khol kat sabalay am hata kapor yes ngapai ta jurai ni dai litem ngum turu am sunu kipan bita jurai tolong ni pat hata kapor ngim so thu te ngim ni snobet kemba ka kanum wan ra re ka yu ti kada la dap katu kai kadap kan no katu ka adap anjak jendap si paulak mah ne ladam commercial hadian kat no like kata ka jingrai am kaya di baro Andrew benai kan kaya di continuous kaya di baro Andrew benai nyu benai tu ka hit back long kaya ka kiu bi ka view man ka sni bi ka kiu ti jaring khat ke nyata ka sni kum tu mi song tu syahak Ting yang ni halor dar sedang kiu tu mo kelas la dan Facebook jar subscriber tu boleh kala kendai patam ini olai komen nomor 8 kendai hajar tu mo PGE subscriber dia halor ki jingruai kata don bet tang ki jingruai ki ba dang sna bet
Padang susna baik mencoba badang iu te kawan first kata hi kabadap lak kan. Te Long pila ada don lupa ki video Hai kidan ki barem tamalong benda kimda ya kin betul. Kidak sana hajar, 10,000 Te jaring khat kata ka jingwai ka hit kan. Te dala hit nata tengok ini lor komni tama. Tengok ini sisin bangila sedang kamu ginapan sedang mitnya. Tengok ini melong reban snap yang dekat tuju ke akaun ini rekum tu. Nomor ba kadon tang entah kendai hajar. Ka hack kami show ni kami recover sedai. Ni kami recover show nomor ba tu ko por ni pat don idea tan. Tengok orang banyak ka bang ladap syahak use biang tinggi perkhat sa yo nalak poi pisalah syahak kadon hanu ka jutut Ni yang baik sedang temai kum bakani ka kenhun ka sedang temai ni sedang temai ni. Tengok orang kum bang sedang ni kenhun kum tai sedang ya ka channel rumah. Tinggi create no tadi brand itu kata rumah create kum tu ya Allah dia nak kata ada gitu Arjar kendai kata rumah orang ni Allah dia nak tu jiwa jingrai nomor baki beri kipan beje syai kerja kata jingrai baki kuat snap dan tengok ini kibri kuat snap kata ting ni haban perkat nama tajuk ingin apsa nomor pemerintah sisin bak pilak kelam sisin dia bak kelam sa pihak pan kiu em ta long ka improvement jong piru ka jing kiu jong piru kan itu tang ada kiu bi yu am tengi sna thmai no dala sna thmai tai oblut biang ta jirai ketar mandang ya sai hit biang dang hit sai tengok ini angin num da kom ni hit long benu de menum tengi plan no kawe kai poi sna ya ka jirai jong just day ne ka jong just Adin saya ku thai kawan ka lawe pernah kan bile yang dak yu ngile kata lawe pernah kata ka ju intention dia nomor bomdan budget bomdan pisah dan for na yang ta mirusna tengok nga nong right dan kam ban yo at least ban kam kiu khundiat ma wat nong tho lyrics pa kam biang tengapa hata jing perkhat jonga ngadon we perlok kan be puli lang mensua ta perlok jonga ka diary nga try ka kani diary jong kijing reban ki lyrics jong u kan tengah pan ka gen ka we tengah pan na u ka we ka lyrics wai nga kata jing wai lawe ba pernah puli tekin tin setengah dah nomor trim si saban to lyrics kan te o ini pan lyrics no nien min parwai ha we da te nga kumnu nga don sini kan Ray Police Punjab ni. Tengok orang Pak Wan sini ni, Wan Studio jadi kan unsur tu try Arsin record mai tu record Sandi Arsin di way pada di way tai di Powell kita bom dan budget yo di luar terdry gum ta por macam ni record ya ni betul hayang bet komersial bet itapat sa long kamlong long sidur long pendong te moi ti yang kampa ka sur jong ama pin record jurang nga ngalak ngap la katu jurang jong PM nasngo ba biang dia nomor pintai se roi gospel kan ti se roi gospel ti se toy gi jurang badon jingmut bai ti ketur kum tahi ngi upload ketu am dalak jap upload ketu la ketur kejuhi nilai jap upload ningkong la isna kum tu tim sulong kum nu nya kapan ningkong ya cover art ke nya bakla ni isna cover art em kam dalong long dai tanat han dia terduna ka view mat try show ne kat sangajar di poi tai view kan si po kat sangajar la duna pala em long jingwai long ha jingwai padam long kum kini ki interview gini am da pipoi 10,000 long it's a big you kan tempat baki brio pepek kan no gin pej am te jingrai pati ki brio ki ngap ben te jingrai ko pinyo kasan ar 10,000 4 long ye je kayu ka music video ni bening kong do dekat jingam kan jabai jingam apa dia so ka bening kong do bangile music video long group de jingam kadai berwai do James matrai em bila dapat lagi kan seperti kadai apa celau di ni kadai ka por lockdown kumta ini ngam juda khamis ki ngalong ngam juda khamis ki jawai kasih kan kadai apa lockdown hi kata te full lockdown kidang sulak lang sepelat tu tang kendiak tu dah jingem hat ani kata li te hapor tu release ba podcast bersama hapor dan upload bro kaya tu tu yang upload bro 4 page Katu kan di first music video. Tapi tu kawan sekali music video tadi. Sa jong benan.
Katuru jing rally komik ha dengan de tu. Long am tip ki brio ki nget ni kim nget ke tang balong kum tahi ngi sedang ni. Katuli project akan mau Katuru tholirik sidai. oh katur ni ta. Katuru komik nomor 2 di por lockdown. That's tu por tang long tu lockdown dang susah khang bai. Tengah ni ban le itu ya. Dan sangim dan ban le salong fidan akan ka feel kini entertainment feel ke bas penat bitte ban. Lada dah hapan break kalor dam lilai dia. Hatu kupor lagi bertip Elvis satu kupor Elvis kan yang sedang video. Por lah baru ngidang sedang sedang musnah bisira. Sama ni kan. long dang perkhat yu. Kanili te da sukhen da yasu khana gi brio bangi shoot kani kan. Wat ka budget ru nindi tu hok gi brio. Ya ka jura yu. Ya kan ga jingem. Oh ka jingem. The first music video ni bagi sana. Na try gi brio kata kan ka bawan ru nga jingbut jungi em hakani nakani jingwai kan kalong ba. Ki babun gi jongi sini ki complain be ya ka pisah ne. Ini pa ta ka puar tip ring siya perkhat no ma tu puar ngidan nya perkhat ni subscribe. Yo so Elvis subobiang. Ni subscribe mar like pak saus pak try ban penmi arajar ban penmi by shoot ya Elvis kan. Ini ru long by kwa ban yarap yang isa kawai long ba akan tu kapur ma iru desperate tu jom ni kwa penmi ya. Ting yang eton ya le kawai ma project. Te perkhat ban le project you dia tak kapur misyak kan ban le outdoor. Ban bun breu outdoor kan. Tengah kan mau tu pun yang tu ni le kawai kam dari bangilong in shoot indoor tama long perkhat indoor fin shoot music video fin shoot hai tingyo wat dak cafe dan bok ni dan ti try jong chill out ki long very supportive ke ngi ki long ki kerjaan makan ti nyepan jing bit na ki ong bakila sa man ta tama long social distance ni panjang ki mas ki ke ni le tingili shoot kan dalam adap shoot kata jing ride kum tahi saulak na sanlak kapoy kan kata jing right te kumtahi ki views kumtahi ka yat kata adalah yat ha kapor penmi jong dalak ada mentang sedang tu project ke ni nilai perkhat no sedang komwei pat tingi ong ba kumni ngi kwa ban yarap iki artis kini bom ju kham yo lat ban mi tingi ong ngi don kat ni beleng penmi no kawai kenja project ka bolong ka bangin la ban bangin sei ma kini artis hata ini salap ya kata ka initiative jungi ke ba ni ay kateng support local artist so support local artist babun gibriu kisu long kumta kay kisu hashtag untuk all over the world kisu hashtag kisu kada kikwa ban kersan kini no artist kisu hashtag ya ini yang paling ini mara da kawai ke project lani initiative jungi ka ban long ba ndai tang mangiban sedang dia mangingin day tang ginong sedang but kiway ru gidi ba input nuksa jungi kan te hata kapor kasami kita project kan support local artist tinakatahi ni sa sedang ban le bat ini ki artist ni sa sedang ban shim ki artist kan te katuru katong benan katuru kapor lockdown ni ngantom tang hadin arbanai na live banai lockdown tu arajar arpo dai kamu kan tu di film mi jing ka arajar arpo ngam baklal likely na southly na marni penmi ka jingem dadap jingem ni penmi ka ngantom dadap ka ngantom ni penmi nile music video ya katu ka hekong tegen nomor balai long kadika first katu kaditang audio be audio kapoy ngakan mau tu kapor kala jan poy ngambak lang kala jan poy sipo kala poy pra view ngambak la kan tingi sale video pat ka video pat kala long after 2 years ke gap kibrio ngatharai kila long snap kapor ni penmi music video kam dalong ka viral hi kapoy kumbasan lak tam ka view tamalong kajingruai te kaya bet ken long tu ka audio ka ya ka video ka ya ti kum ta ni ya lenti ani da ken ki project ki bangile ngi am ki long bai hati ki por ri bangi dang sumbang mar sendap long kum chuang no namar long kum bayu yu tudong senje yo lak ningkong te yo view lak ningkong te mo dia mars nyo view lak tu tele jak tak yo arbanai katu kahi kong thei tang hapo tang de kita yo ka audio ka video ni long hadien bangila de het tingila long subang ma tu po tak sire tang de kita yo ni dang shong ni dep shoot ya ka tu ka ya ka yo ni tang hadien breu sini news ni tingi sedang nak ban shoot sa katu ka higong thai
katuteng lakam freedom ka shooting lakam la ya kan lakam yo andre ni istang ka por ba dakai berjenjar tam Ti nakatu ko ba pi om yo banle ben bisa Per Covid na, per Covid na. dia kasin sa hack ka baar kay Oh, arsin di Asin sahat. sa hack kani ka channel ba mentaro ka di bala dap sa hack por ba sa Di hack recover kay namot. oh kani ting la recover por ba sa hack kani tem kuat su kan Bandu kay. bandu nomor ba ka view Hapor sa hangin ladan san po jari ladan. lapoy ka subscribers pa poy arpaw nomor ka subscribers ni Oh, po isa. jam dia nila don arpaw jar subscribers takadawi ka ba Benut hi pada. ini ki ka watch time lu lah ani lahi ate takapur atu kapur por besahak katu ka besahak ba arte kam long brio syo Syayom hingan. mars ki step pun dia besahak Kalau pun sahat ka account. Kerja kan. Kerja ben the search am numi syara. demi syo kami Kita si perlu kan ka kuno tar search jera film dan show. kilami de kilami de Oh, kenteng tu oh. Kami di KA gitu. Okay. por Hadir nang tu balik deh, balik video chat. hatu kapur por phone ni mars phone nga menta tem long syo ra snap na long syo hap yakun tingi ai ki don ki batip pat na po press ai dia ki phone kan ki phone ki pan ki you ki pan iNews no maki ba kala syahag dia hatu kapur ngila sedang benut ha namar ba ban sedang biang benyo biang apa ajar dia ni ba dia kejarin kat dalam dap iNews kum tu pat dan ini kong simi kan na try pia tip kong simi kong tiang tiba Oh, dia dan tu ong lada dei ba you ti ong sapan jingerap na 1 star DJ 1 star Video chat ah. One One star di kemana dia fotografer. Tengah apa hata kapur ngakan mau dan mi perlok basa hak taru tai di krobok lensa basa snap lemi kan nanti na po penusla taru la sa hak taru la penyerap tama ka jongi ka kham ti ong pi hapan telapan try taru mla tengok ni last de ngasngutang one shot no ba la recover la pen recover kan tengok phone ni tak step sulong mo mairu keluar makin menyerap na nagibrio punya kenduk kam mai dewe ba long bala yarap kan ban penjot kan account ni tema ini akan mau tu kopor marsin pak men step ani ya sen susan memang nak phone bai susan ki kod Gidang dan halo dang long busy deh ba. Kita pun kamah tak kopor nomor pengidan nya perform nya tem keleng-keleng ajaran kak kini por ba long mentah ba i tu wei rum long ya kan ni rum long Angkul mar bet ken. Te tang balong ta bandu kat ya ka account ka badai ka wei na ka ba. Along official te mo. Sakit kibriu ki thu ling ba tai tes. Di long recognition rupiah di ling ba ka tu channel ni. Te mentah fin sedang yang ubriu. Syukur mentah la reach out ciki arpau lai pau hajar subscribers. Dan mentah fi sedang yang reach out biang sek. Kan simpor. Tengah try ki YouTubers ni ki content creators ki sotu mai kata. Ba ladadu ya ki subscribers tangi wei long do nong ha. Tingi lihat tak kapor kan mau ti arpo hajaran dei baka. Ti. Kapor bengi up ya kataru ani ni up arteyona la tio mah kat banyo. Oh, kasimpor udah kata mo. Simpor. Okay. Simpor mah. Kapor bengi yo tapi ben siam ani. Try. Pia kawain yang pia siar. Kuat siar. Tidak ada berat siar. Nomor bah hata kapor ngimpat ken ni bakal dia. Oh ya, midan fotografi itu. Midan fotografi hanya tip long ciong ben hadin. Yang Melayu nampak yo tu ka kawan sayo. Nomor bun mate ki ba yu. Perkat ngakan mau ya katu ladai bangin yo perkati. Yo upload apa Instagram itu kapor kada Instagram dan bahasa one chan ni bahasa just kata orang tapi ya dan kini ki supporter ni fan ki ba kin mention apa Twitter ya ka YouTube dia deh ya ka channel kan ti hatu kapor akan mau lapus siapa Instagram marsen post kita kinong komen yang di YouTube dia kata ka UM kada viral ti kana ta post jung ni apa Instagram ka viral long UI ya jing i jung kibrio supporters hang tu kan video hang tu ngiling im juyus ngidan ka Twitter account ai tamang ngim
juyus kata ada first post kerja kau bagi post support Dah pedun kam dia mentah pada dia. Dipedan kam idon kan malam long ju post kan kata kapor kata kapor kemang isu update dah pot Twitter Facebook no komen dulu kan te ngakan mau hatu kapor am tang hadin kat nu sendiri ni sayo te katuru kadai kawai ka platform ka pangila ban reach out cik ini ki company ki bahe mak macuang ka YouTube dan ni kini ki Google AdSense ki nomor ba kini ki bahe ki page bafi ka Twitter tinggal ngasngo ba ngi dan kam ngi ka generation jungi menta kan ngi dan kam ban tip lut teh mendai tang ban tip tang lada fi ong ngapet kai ki bro ki ong social media ke baki tip em ka datang Instagram atau Facebook bad WhatsApp te jing sha da ong social media ki kentop lang Bun te menta kani ke generation menta pi hab ban long kam salak kendia te namar lada film salak te kamu pet kum ngiru hatu ko puar nakadaw ka jinglong careless jongi ke jing bom tip jongi kita ki AKAM ke pendong bangin sahak namar ba yau tu security ru ni kem 4 bu bakhlanya tika tai ka ba penlong ya ka lesson ka ba he yang i kan komenta te kala flu ba kan kala ya ba kala ya bit kum tu kum ba dai banyak kan Pibu bre ban handle di kini ki. Ini handle hi ban berapa you ba namar kat sabab finbu mentai video baret Kamu ada full time bijong pi mo pi ang. Full time ya. Okay. Pi ngomot benang pi lek pulih ne kumno na yang perwas dang pulir dah ngasuli tang music class mencua kemudian watam di jiro kan pulir dah su self taught lah Ngasngu mentah kani ka self taught ka bun kata ka self taught banyak kata ka lek pulih te. Haot. Kapor jong bana kapor jong i long ngangai i ba por jong i mencua kam ban ong self taught por jong i mlong komentar te komentar fi avail te ka internet fi yo internet wifi biang i te plus menta kini content creators su lada dai kini content creators ki basna na menta ki kini ban hikai te ban hikai ban tutorials ke gitu kasuk dan dia menta dan kapor jong ini arjar kena ada phone mobile dang dan mobile ni dang dan mobile ni kini sih 2G ya haba kini sia kisna ngakan mawa dang ret tu por kisna music video tang ban ayu ya katuka ban pia ban dalak dep edit Nikong ka music video ba pumi nakawai ka kisni de nakawai nak group koi ka group kan hai ka kadai ka tu kumurang dajiat kan haw arja kat saw ngisna Hatu kupar kan mau nang mi tu film ri mau jong bak perdip. Hai. Tinggi tu kupar yang peni bak perdip kan tu music video. Ti sim kan bak perdip tu music video. Ngat tu kupar dang. Tinggi kan dang lipit kai. Gisna ka tu bang pi gisna do arja kan ar. Arsna perkat film osna film dah. Nomor jar nomor ka ki man sier jar. Kitiar kumno kitiar gitar kumno kai Kitiar manusia yang sudah na group tu dono perlok basu tiat do kamera tu san te ka PC ka personal computer tu teman dek itu ki Adobe. Nasare ka PC mensuaro kadang dek tu ko ba. He atu dong nasare. Selam ha. Ibabak pi ki kena mentah kan. Ada berkat hat kala suk tu mentah banyak ki por manusia. Nang manusia haban tristom itu nang manuat. Defis na video na snayu nang stam itu. Ngatai ban retu por sai jong ki ban tip hari ba kam ki. Bal dahar itu mai kadai atu ka generation na. Kin kap tip hari tu. Itu kan du jenjar tu por. Kap ka jenjar je. Kamlong mentah kan. Komentar da pipek da pi anu jor tang si postnem mentah kan. Menchala da fikwa ban tutorial tang ban shoot company interview ma fikwa ban shoot tang ko ni mo finbu kamera light li ko ni ru finom tip te katu ko penwan no brio haju ko forward still finom tip kadai sa bat bitang ti kamera Iwi ba. Sering stay. Takada lo da feedback ki music video mencharu for jong khamtam la da feedback ki jing rai ba mencha jong jong ni nang rai bare mencha tu li de handicam itu ha nasi kenal bah ka jing rai jong anti kongwang nanti kawan untuk ka blur bah de blur nomor kam sai kimpak yo blur ba sai di komentar pen blur kenang mandum yo i ta tik pen blur kenang mencha ta kapau itu atau misalnya pan yo long pan don tante gini ki dapat khat ni sini long
Ani nang jenjar pi wan tit tiar taru kam dei ka besuk ta. Nggak emang kan mau mencoba dengan ingat hoi igum turu. Tidak em gitu ki benong sendor igum tu kira beda tu ke kamera he. Oh. Kecuali popom nam tak asam studio ye. Manu yang sendor lain asam studio. Dan ya. Berkat mencoba itu tang dah ketua Sitri tu ni lah. Sitri kata ye. Dan ini so dan Sitri tu lah ada nanti Sitri light je. Ada way dia bagus. Ada way. The rest kim ni macam Sitri. Tapi kenapa aku mau lain dan Ini Makordor. Ban Penbiang. Image Kumba ilap Makordor mah. Tidak kenal kipuar mai lah dei bandingkong do apa. Ada pikirnya po Shillong by compete di asam studio. Mai itu kipuar lah dan Sitri dah yang daring lah best. Kamu tang sudah cut mai kamu lah studio ador best bet. Komentar apa diberi tak yang sekali hilang mudah long tang. Katarai kasih kan mau mencari daring film ikum turu deh. Dari kita haban sim na jorong ikum tu dah helikopter. Kita zoom na kila yung kasih yung Helikopter benar. Helikopter ye. Bukan helikopter benar. Yo lalo. Akan nak gitu gitu. Pau benang kambiang mo gitu. Kam gitu li kam mahasiswa itu ada project. Akan mana lagi sekolah itu gitu ki kamera ada gitu gitu sih yo. Dalit kid real yo extra deal mak sumpang na. Dato tu extra 3 reel 3. Untuk gato dia sumpang na. Tapi kain pa kalian ng music leh hati orang akan mau. Bahkan Pima. Kita ni akan mau bang akli kai kini ki artis nang roy makam siya. Kamu dali record habis kawai Guwahati bat kawai siya po Kolkata. Di artis long Kibabun kan. Tinga ngasih perkat ba. Long ngasih perkat ba. Kani generation mentapat. Kibriu kilong ngisuk ba dia namar panai. Kita song haying rupla teman sinajing roy. Dapi shooting tang naka phone ru roy kaya phone ru video kelak clear ba. Dapi banda dia record lagi kibun kiba use deki app deki kelong la kamsuk kan. Kelak pelilat kan. Kumani generation mentang ngasih sengo ba am. Kalong ba deki brio deki kini kinong roy kan. Laga kiong ba nong nong roy le ki kini kibadan ha kanika entertainment feel lagi complain tan am kami hap dia nomor ba ka kanika kindan gitar am ka long like nos tang da pila pau pi temla like kita mau kumbalong ni mensyapur bengi sedang lu budget long 4 dan baong ye je sendiri mentam kom kanika kom mentar ladang isna jirai bengi am ko first ni cap page saya ka yak ni cap snap saya ka jingrai lyrics kan dia la biang nadong sedong jingrai kin page saya video quality ala dia la adap nata kin page saya kom long ka script dia la adap nata kin page long kin wat bitte nomor boleh tang hata fin salong fin sakil de kungi ni set page ye jong kiwe ni page kum tu long ni sutu atu tamalong bat kapur kaya yan kiyo de tingni ru hati pun nak subang peni nilai dan budget peni bentar tu cai beri lah lupa ke tapi mesti mai Indonesia kamu ada kan head along with the best apa ni bet nomor mana masih page ba long ka jinglong dari dong pun ki artis ini kan di set up shot ka kawe nabas dang mit kwa professional si dalam professional kamu perfect dah bilang perfect when duduk pasang kumno Finland bat kumno video kin page ya kan nomor bang akan mau mengiru kejing sak judge kejing sak long page makasih ya kejing sak criticize kin bat comment audio long ta dia nak tu ngi penting tu kan dia datang tu tu tapi dia macam ketika tu yang apa kiu ya janu ini tadi tu nyanyi bersama muzik buat mau merek sport dan baju long tu dah hilang dan partai lan dia baju long kiu dah kita nyanyi Tristan tu mah nomor lah dari page tali ya kan ya kan nang saya om nong page kan video penjaro iki nomor ki kantip khamha bani nomor penting tinggi la treyam ngim sutu tu teh bakla la page jam ting ya kababak larum yo ira issue ini saya long ta bak perkat punya song hata ijat dan la page ada ila biang makan la page aku lai posian ulun ta long au page long tu nong set show lah bami tembang kan lagi beriwan bang dah bila ulun ngakan mau kan tu jingwai dana fikir mau tu jingwai jong tu tepak kasih tu kangan top okay Sakatong barbai ikan tiap. Katong le bai lang. Katong dai. Tu jingwai am kadai kawai kalong ba nilan sisibun kan tu. Kawai kalong ba ki
kejingnya inti jong ye katu am kalong ba mauru shu viral we kom tu ngiru long ba kibriu ki pa be sengi nomar kitip ba hapo sheni po shlong ban chu ong na ditang mangi te ba smart aban nyarap ki artis kom tu ban nyarap ki te hata kapor uni tu viral tu am ngakan mau bang akhi men step am ngayo message la pilot bat na press ki press la poi brio la poi Instagram la poi ngakan mau kading sin banikong bang ngayo message hapo Instagram hapo ka official page dungi kay atray ndunay ka arspa an like spa ngut ki bapa message uni bro yarap stay message on pa la pe ni ani kinong pa ka message long ki long bar recommend ken kajing comment jong ki kalong ba ki kilarung ha mindset pi bang ni le project nyarap ni ya ki kilarung ha kajing jing perkat jong ki balai tang bang bala su nyarap bala nya tinggal ong ini ngiru hapan sim ni na marba ndai tang bang hapan penhun nya kajing kwa jong ni ma hapan suturu ya ki nong kersan jong ni de long hapan sap ya ki nong kersan jong teng teng nong kersan jong ki kwa pintu tu jing wai nipat ni penmi de ki bangis tonat hi kalong ba teng ya ka jong di hapan sutu nong sap jong pi snap ki nu ja jing wai de hakata ka jing perkhat kom ta te tu la sia perkhat dan pisai tu baru ong le we te hata kapor la kham ya bat ke la kham long professional kerja katuru ka ja lockdown gen katali wa ngakan mau katuli tapior wat bali shoot dan ni sapo jong kentio katu ka tidak payah katu music video kibrio ki ong beli ya kentio shoot tu waktu shoot kalau yang kentio hi nomor bom yo le inter district tu kapor long shot in the district tingi dan pat ni ini dan kini baring ya katu music video am dan Sandi ba you edit ba you te dan sa bright bright pat long ba hatu kapor udan project pat government itu dan karpas yo karpas bikin ban move no way district te tu ang ele project sedang itu project te kadi ko way project ka bang ila kham tray bahay ba ila tray bahay project we long katu pat ka kham komik kalong with ba day for lockdown de bro khay katu jing kan tili jero ang lockdown la ani hab katu kan ba kay pilong bayo kendek tadang persen ba kiu ko view em isdang sina happy for lockdown te kiwi lockdown ki bun hay jing do nong ringing yo nong ba ka lockdown te perkhat katu ni shoot tang balik ngani nang ni sejak shoot em ngihap shoot jati secan ni gram ngakan mau dan ketu dan ki mau si dan kitu ki skit pak akan mau ketu skit pak sikio dah dan terakhir ani sikio na koro ya pun kio tu fi ani akan mau tu puar te shoot kidan skit kinong nya cycle long kwa te banwan ya lam something new ha video na pa kalong por lockdown lim dan iti hap perkhat ya ba inte tu por long entertainment iki ba pet te nomor ba tu por ki bro display kat mapeni YouTube am pet peni bro syok hayin syukran bro jepet te tu por an kan mau ni sedang shoot tu lik tu te ko way na ki project ba perkhat ni hapan wat na do sponsorship ye ki jan ki juti na man taw nong rai kay ni wat sponsorship ye ki jan ki juti long complete ba na itu di nong rai train tu tribala trai kalau ngatu kapor ba baru khat ki brio ki long ki kloy haw nyarab i nomor ba dang viral kuntu tama tinggi te kuntu hingi yo daki ai juti ni sem daki ai jan ni sem ban pen shoot video kan tama nimla pat ban mudur baki nong nyarab joni em ki ai daki bat mai ki bahas sudah te berkhat ki custom ai brand new with juti berang mai bila ada pen custom juti jan ni dan ki bangi thi hi ki bangi pen thi mai bangi kan di nomor batu kapor lah kham kwa le profesional kan na Allah kan kan mau tu por mas tergel ai le rumah ani ya syuk perkat tinggi hal syuk semua tawar bilang bener ke klau bener taman maluru Tom sayu sa ni krem sa em kata wili cepo ipat GCB GCB ro hoang kan dan bahing jeng kalau new te kalau internet berarti video habis internet long ni la perkhat ni dah pelan ni taruh nomor ba long ni kuahi bahkan relate kami juga akan mau ni buat seternem mir TV di shoot ya for shoot atu ko porting kalau lo breakthrough la tu mah sa long ka peni ke kam da long sa sikrio la
na tu kila pidalet chino pidalet dengi sulong no ba ni tu ni khamlong le ran bi ngim dalong kham sudah kami iya mal em ngim kham dalong banong socialize bi mangi haba le live ni kong dang le ran di le live Instagram lu keren ke live lu long Instagram tu kibrio ko ai parwai ngin rai ko no ngim baba gidi na usna dia berkat ngong at least kibrio long namar ngapet kibrio mabun teng yang kim tip namar bang mi than ne berkata ke namar video long pin mi than ro mi dan kam at least piapan perkhat ha music videos dan ya ka film piapan perkhat tengi perkhat kawai kalong ba yakini kena badan sap ban ak dan yang kita ni perkhat yakini kibrio ki balong ki badan ka creativity jong ki ka kita sap ada fikir mau kan ki jingrai ngan thom ru jong benon kadon kawai ka van ni yesna ya custom ni dei sna kum studio ma baret ana ngintip ni kwa interpret kum luru ni sna tai van kan kadi ko jong perlap ang ye cover lu sapo lalong kum plum pareng de pia akang ta ngam kemau ta ka matar nya mi kendak ni pun lagi siap isna set isna bila set long gilale kum gile pareng long hakani kala jam fikam nomor pakini ki pareng gila kamlong advance ini pat long ta perbedang sedang kuat ban penyanyi kuat ban penyanyi perkasi ngilit ngan thom ning lasna VFX tu ye laile na hatu em hadu ka bat ka bagi ngimut ban penakata em laira ka bat bejat daya thang ni dia bahkan dua na bu ur yo apa dia kata video ru tapi kai kan ngan thom taru kutar kumtahi shoot kai kamu ke kolong bet kulmar bet kain dong kam dan proper plan kamu proper te em gilale beda script script long proper plan tamalong kadang dai bet ka learning stage long idang learn something new bet idang plan bet kai belong something new ka ba empat dan ba wan lam Philippines ki nomor ba kata ka shoot le em lai beji ni la ya lai khitia de ni sa ko je ka bro ko kinong shon kinong ring video kinong ak ki battery kam bagi group member jongi kan lai beji step ni la akhir lai shoot bedat lai bisa lai kum bal shoot film fire kum shoot kata di ta music video kan ali ka peti ka jitresh tom te em kawai kalong mengkuak panwara ka long hakalinti ka badai te kumnu ban shoot music video kan dei ba ong ba namar bang apet em jongi sini bapuan da ong ban shoot music video em komod ale na shoot music video karyam ro mtip phong tu bapong na je kum tu te ki at bapuan long ni pa ni kwa ban penkelai ka kum perkhat per jongi ba komod sisin ba filami ya kamera komod kawai kalong ba pihak te ban ka hab done something changes sukan mentang along nasyong hani publi menta lada fi paak nga kawai ka music video nga numpong ni it will be different kan sukan kumenta numdan jingya perte sukan pini ngani kumye kibrin ang tele kumtay le kalong different sukan long piapan suku kalong kaju piapan create ka attention ni kibrio te por kipet te kumtai ke nomor ki music video la long phab long habdan karakter to na kamu pia batai hi bet pia cita script hi bet ile hi bet te kum tu ni daladan sa kini videographer kini gidan ideas nomor baka first ka baningkong ni ka jongi em kum ka kanhon sisin mangile kanu no project em kalong bet ba ngidabu da ka meeting hakata ka meeting em sa kliw jingmut ya kam nang tay karukom shoot ya ka location ya ki jaka nang tay kini ki ya ki tiar gitar jingdang kam nadu ki lada fi shoot kenya ka light ki jingdang kam ka light dan nang taki props ki bapidang kam namar unta lada fi oman shoot music video kenya kwa ba shoot kum hani kamera di hani kamera ru kanumpat long enough bapin create ya ka attention ni video bapin yo ya ka jimut jong video ba kai ka banja hani te kaya ta hana kamera te dapi la pa mi ka pa mi simple ki de yo balong gaya ha position kumno ka angle kumno bahkan tenang tinggi saya lihat tang saya dan meeting saya perhat itu dah kata adalah adep ke production adalah adep cara music production kan bisa sedang meeting pas dah syai kan video production long syai kan sedang jiwa tu ila dan cara meeting perhat pelek entah kan adep kata adalah wan seminggu video ni dia
Batadap kata syuaban release su kumdo ngihapan perkat. Song Long benta ting pelak jiwai ngapit ki babun ki long kumdo mentang iki lah sedang lek mong tu. Mereka mencoba ki por pelak jiwai ki brio em ngasih pej. Ting pelak jiwai mentar em 4 tip teh hadin si benai tip pelak jiwai. Nomor belai ting kimju tip lani kimju use kan ya ka platform kan bagi brio kin tip ba. Karena publicity kan kawan ke music video juga ta. Kalau kong ki ad kong tu ke advertisement. Ki advertisement. Long mentah kong YouTube kalau ada yang ketuka premier mah. Ada yang ketuka premier itu kita cuma mana. Gili katu dan hadian long mencang ni saya ele ni ni mencang. Dalam adep kan tu am saya siap penbang ni Gibril. Kita apply long hab syua bang dalam lek project am tu. Ting ni upload version kan tu post studio lah don tu am Gibril lah tip lah keli. Lalu pergi jumpa. Jadi lari kita om. Lah ya kop iu na. Mensuai kita kam. Tinggi siap upload ngim nak kam upload tan nomor ba. Ting Gibril dalam long too much kim sobang. Tinggi ngisai ai kendian mentah. Bang. Tidak ada for shoot room ni ai kendian tang kendian ninju kambu lah sampai jaga shooting jom ni kan. Ninju kampal ai tan na po. Yu nomor ba ni tip em tang sulak seni em Gibril lah shoot kau ni dia step. Tinggi dalam pelaj pada ni pelaj iway mentah shoot em ni pelaj iway. Stop bicara kamu Gibril lah keli man kasni. Bila pilih jiwa lalu katu. Tinggi dalam iPad kan ka dangila ai kan ka okay. Dangila announce baik lah pening poster bagi pening kali ni lah pening tu kan. Kemudian Gibril all excited. Long excited dia. Dalam adep katu em kemudian season ai teaser em kemudian lawan baik pum baik. Lah sutu lah kemudian ke teaser lah confirm kat tarik. Okay. Long lah tip kat tarik lalu pimi. Kemudian premier tu kesini premier kemudian Ubrio maksimum ubah up yang katu kebaji bapi pelat jiran api kamu ladan baik arspa hakatu kusukan mentang pelat suhun nama pi Bisa ngisit suhun ke por bangi release tingrai im tu mah ketilu ki jong ipet kai yang bahaya do kada jong venan kan katu ka ketilu ki jong atrai ka bahaya do uba ka premier bahaya do katu am abang ni thang bom ite baka kiu pelat ide dari celebrate banget mah dari thang bom ikan masih hidup nomor beli gitu kalau baik hapon premier utur long baik kadang macam orang nak atur por udang record nak mobile deh ka jingwai record mobile ka you katrai Gibril ko pay ada day baki pay jingwai jong ni kinso tu itu nak jingwai jong ni macam apa por kan dah peni ni mobile ka video dah lihat mobile kia dan tur kia dan grup jong ki balong very talented kan pijing ni belum didikit sama itu kilong ani kibera project nanti yang katu ko por bangi premier ani ka buan haken kentete silak tu bintang si kenta ngalila setia si kenta tinggi por bangi premier ya bentar kini ki music video jong pi ho ki badan ka channel jong pi dan ba sponsor ni yang penlut bet na pi ni kum nu na kaya mencam te bun bangi share subscribe ni long ni le para member tu kan ke hadian kum tu kita ni kum tu ki bayar rap long kum mencuang no ki bala arab ting yang kum tiar kum kini jong ubi custom te we ni ki nong arab da fi kenmawi try jong smoky falls resort Kong dah sumarlen di turu la long la day way na senyang yarap ikan namar ba financially te ba pinong ba ya music video ba pin shoot teng long bangin shoot kung tu namar ba budget teng music video kihapan pelot bet long no hapo jar ni kengi teng pan long teng lang ni lah kenang bat ki video bat kita di barin ken ke ba barin do ita masa ki jinglot kabam kay ma kabam transport in mangi sila video ya kabam ke ru ni buka siu di kinong ruai ni kinong ak ni namar ba kelak dei responsibility jom ni je ke
la da pet kum kong dasu la de na kiba la ju panos nyang ma ken la financially kan di nang ta kidon sikini kidon ki bayar ap katu kan ni kendiat harjing sya man syale hakapor ba ni dang sedang mai ke project la dan ki subscribers ki long syu ono supporters kan di balak keli hanu ngin pa long ngin pa pisan pa jingara tamangi ngin kwa than ban ni nomor ba hakapakat du hi long ta ki supporter long hadian pat kinsa ong em pum nom ni ai kini siarum long mi tu mi jenjar pin ti kum kini kum kini jong i kong dasu marlen e pat kini pat dong i ngisat ko ki kolong ba haki music video jong i em kin pawi ki brand name jong ki ken tede kilak paw ki brand name jong ki dan benefit long ngatarai ki brio ki pet tip sapang product ki fi pet kum jong ubi custom ru ki tur long ki product jong ki jan ki tu rumah itu sol edit oh balik Pak Frankie deh Pak Frankie Masar tu ki pun ba ki long ba pinchuang na bet ba gila dai bet ki permanent sponsors jong ni tim dai kamalong hak project beki snow ya hak ban beki snow long la senyang ba namar ba menta pihak pensusu ru ki brio la da ki kwa ban ay pilih approach ki kemudian cuma ada dan bagi approach ki suang gitu namar kat hadu ba pinong ni minut ban depan ne ba pinong ba dan kam jingara pa ne yo namar kadai kam jong ni train na tu teng yo gigs ni yo na gitu de menta fin pan na ki brio kam ya hap menta la di ki offer teng ni shimi tek kum naki politician pat kum ba proses ru la era pa kan ni kan long teng film dei ban appreciate la ni ba pinyaro isibrio tang la da ki yarap pisa dia ni kidan ki brio ki ba teng ki kim ai ti sama ki yarap pa ki wi kam la da gide ki jakane bagi hap ni ki kam ki bentang te la da ki kren pang sponsorship apa Meghalaya ngin dan long la da ken be jakka sponsorship dan ba ay namar walay kini ki kim dan corporate te ki bahe la da ken kum cabaran corporate ki bahe ki da ay PM ko ki ban benefit na pi de community ngin dan te corporate su dan tang ki view shimet kin la kan no long mata de ki ko apan su yarap if menta ki yarap menta te ngi bahabok bani kendu sibun ki brio ki balong koloi museum mo ban namar ba kat hadu ba pinyarap teng bila ai tang nga say ong de ki brio ki ai tang si spa tingkaru em de ban songu ki namar ba pinomyo ati ko maki ni watang ban say si spa ban ai kalai ki brio dan dia ni bahabok ada kenya kawai kalyang kay ki brio ni kendu si bun ha ki brio la ken kum ba proses kum ba Frankie na sa kum dasu akila dei kawai kalong ka jing approach jungi ka pair nga try kar kum approach jungi namar ba brio teng mas na ka mutu jong piru kadi na ka kam jong piru namar ba teng nga sa yo sngo brio pan sponsorship teng si poi skilak poi long da pan sponsorship te kum no ki brio kin ai sri hab em kam banong mon sulit lalong badiman bisa la sulit ai bet ngakwa kata kum ta bet de pile gini DJ ru mo pile dem dai tem DJ ti pila juyo ke ba he do karensan ba pila julai kum isang na di mentem ke Cherry Blossom ma last time ta balak ka magi kampelong gitu dia ila ke bahe na di ka USTM man dia USTM kidan ka USTM ka de ka university na long kidan university week ne kidan kawik kalong ka college week gitu kan tadi ka jong ka USTM bat keres kan ketut te lakom no ru try arajana lahajar aman tam kan brio te hadin katu wansa euphoria jong ni grem jadi katu ti college ki khot bet ke ila tempat di rumah bat ujat fayaru ujat fayar Bocah kan ni mendupa. Long tadi international artist ujat fayar. Laju syakot di na sabar menu-menu belawan approach pi. Bantam la ni kala bende kanu kan tabalong kum ka kenhun jong pi laju dan menu-menu pana sabar. Kada kenya ka tem ting idang tem tang baki
national artist ban international artist long ki bawan chapo Shillong kai. Hoi. Dia lak nang ta te ki project ki bangidan ki ba kadon ko project long bakam ka klem seiso andre jinsha ka audio production ka track ka labdas ki dei na po yuki kan kini ki band kitaru dei kawai ki bon kam live shows ki bon mapi ki boy band ki turu jinsha ni la ya la mental ada la system ki turu ki change manager no te jinsha ni la sa stang ban shoot tengi pan kawai ka long ba ni nakakinhon jungi ni kwa kini ba kin shoot ka music bangin shoot ka music video hasilong longin shoot hasilong namar ba ni kwa long ban peniru sabar namar ba ni sutu ba ka viewership ka kan klan yang ina ni deh namar ba ni le yu tinggal ada target lupa ka talong ba nim kwa ban ai sabar te ban ai le ki sabar ka te katahi ka dei kawai na ki kriteria ka bang kam pagi ngatai kimla ban accept makiru nomor bakin kuahi ban le yu te katuru kadang dan hapo yu ndrei on hold natarai la dei bangi ba as plan kin la dei bangi le be katu am kadai ka project ka bahe tam jingi nomor ba tik la long international project la long nomor la natarai la dasna beta jingrai no sngo chu ba dei jingrai basna mangi na sini kan nomor ba makir la long kila ero ba ko komlong ka track ina dong sedong sa stang ban pendap ke tinga try dei bakim you tinga try dei baki agree tang man I shoot chene nomor ba potential tinga khambun sini deh long ban oh pisu thu hi kenya ka crowd ladi hi deh nomor makir lada kata international artist le ki bun ba ki ba kwa ban le tama kalong bitang ta kawai ngingin kwa ban ai le ki sebat nomor ba ni daw bet nomor ba ngapet kai ki ni sus ngo mo sabar o kiyo tang ba viewership am ngidang dakat sini ya ka views jeng ki videos ki am dang bit yang la nomor dapat kamtam gini ki hen ang ginugno ginong tam na ni ginong ki DJ na ni ginong tam ban na kiwan bis India da nomor ka kabun ha ka view ka India kan try population ka digawai khambun brio China kim da katata nomor try China kim dan into dan deh music ni try kong tai ngaling ngasay ong bet ni siya marume nunu brio ko apa suan silong syukran pang silong ni ruas David apa tapi page lada feedback content creator su babun tik kikiu na po silong te long nging jus ngomo sini bangim ngamtip ngapet bahai ki brio jungi sini am kuloi ba ban support ki wei de ni shuak kan ba isi dakar isi ndai at the end of the day am dawan tu tang sunman wai ko wei ru kan ni ya yes tikting isi ang isi dakar ma indali ki wedding ni jirai dakar pan 20 long ladang example nakaliang music am Pipai tang poramit polse pendang siar pendang paila kedai don saya pendang kasih nanu hen wei benai tang mana pandan ni ruai artis udah li ruai perkapi kinong ruai kibala dan hati stage bahaya mah ada tujukan kini ki silong si bakwaya ru kita international dan ba lada fikin kum Carmel Dotling tur lawan Roy stage bahaya katuka yo Indian talent India got talent Indian talent Indian talent dai da fi ong da fi sha kharbani tu dia dim dei ba dia di tur benar dei badai nong silong benar dei we jai ben riau tapi penting pailang try berkat itu tang dia akan mau sudah yang lain teh hagi PCO dia bila ban mudar ibri mo dai shot ni dum ta mit pol mau ujab no kamjab siap itu ujab ni lah ujab tu tamang Prashant tamang ujab tu lah ada silong view oi long alis kidi ban encourage long kidi ban encourage you tu ibri long kidi ban alis kidi ban pet kindi tu kalong no silyang tu dah perkat gimana gibalong kimnangili bala represent national international labon alis kidi ban ting ngiklat dia tapi kan ni Meghalaya ka long jingker khus dah te tapi kan nya bom dan lut dia nong ruai ru babet hai silong
nong tem bebet hai Shillong Shillong nong sports person ru bebet hai Shillong nong Meghalaya kan nani lat bro khoi tang baha ba khadu ni duna plat ka ngamong tang nak pai ba ma wat ke government ru kam dan singaram ngai banda ka government le am numpoi si ai namar bulai da page kum ki artist ki penmi mo ki project ki maka ai pat bakhang dia da page kum ki project ki ba tomen tama da teng menta fi ong ban asin entrepreneur kum mangi ru ni sai le event sing sai le ai ma kum ki event sing sai le da fin res kum no namar ba fin le event pi hapan lut ba fin tom ban chu ong no ban ya so thu lang ba ro khai kum ban le kum ki ni ki festival kum ban chu ong no ma kum ki bahe ba fin la ban ai platform ki artist ki ma la fin le kum ki ni ru em government bun plat restriction te menta fin yo lai lut fin tiu kum no ki nong roi ki ban yo platform ai ke kemun menta tang dale ke government hab ban yo platform te la pila poi ka tu ka por la jur plat ka jing tak la le ke government pat em la bun plat ki be ke ni em kemut tang ki ba itu ki la yo ban perform haduk menta kat nuteli ki jingrai pila pen mi kita mau kesan telidan lah terima kat no kesan tidak dan naduk ba pi pen mi kesan dan kesan dan kat san teli taruh hamnyo kan aku mau je ban pending tu tu syu em nai ong ba long ba la pila pen mi akan channel jong pi kan kesan dan biar kesan dan ki jingrai ba pisu tenat ba ban long kita nem ki jingrai ki ba na jongi ha oi ki ba pisu bang wet em fa ngasui ka jing so tenat jo pi ta ba pisu ban sna ke ki jingrai yu ban em jingrai kasyong asna ban begini ki so long idon hi em interest kum tu ota ade kum kitu jingrai fisna kum ngam dat ba manga kum ki pop lani ki metal ki tu ki rock ki tu jingrai bompat sna ba kampat sna ba kan ban duk mentar insya Allah di try shot di patsna bompat di sna kan nang sedang try kan sedang going project man sami going sna try shot maaf ya kata bompat di sna lang inang sna di balong pop country song modern country song pop tiki jingrai jik no hip hop gitu ba inang sna tapi su tenat do ki jingrai yu ban sna kan kini dia masuk tempat biang bet long amdan jing kasyong ka vibe ano kasyong ka mood Islam tu kan em jai ba phila ong mentan nem ba menne phi ong ba kadika full time jong phi mo te ke ka tharai ka message ba phi la ban ai pe na ba khambun sin mentang ai i khna samla ki ap ya ka kam sarkar te ai ka dei ta ma ngam cha ya din tiam kam ding besuk mang ban trika ma jong kan mencuang aslam nga arjas po kama trade dan koi private bank la ne akan las trade tu ta tinga resign nang tu tinga trade block atur nga kut kontrak tinga kan trade show tinga late akan ni kan dong full time ka music ta long baris ken long baris ars nam lais nam kan ma syong hi nama arja kat ar aja khalai kat saw kum tu trade na syong ni pasi you ada kemas bachelor te adu arja kat saw tu tinga sedang mentam so DJ kan nampak juga ngam tu DJ macam ngam dan ngam sutu tu kan tu ngam kaliang DJ pencuri perlak hi macam yang ki pencuri dah pencuri so biar pencuri dia pencuri perlak mentam DJ tu tengah sutu kan kaliang ni keduk si perlak nak tu keduk itu tem DJ tu yang lang yang hai ka beningkong duk berpitam Kerente apa kawik ngali ngatam ni kong marway long ka kata bapile marway kawik ngatam kawik jong makarok mesti makarok mas ndap nang tu pada mau fir mas ndap tu ngatam so kawik jong kata masar dam tu apa ya sinat kelat sat nomor lang kitang dunah ti DJ tu ko ang jana sawan ni haon kimpat dan thandra sipola dan DJ gidang ong pe kadang don be ketuka jingmat jipur kajingi be debit ki DJ ki club ti club tu por da pi ong DJ bun nombat tip ra wei tu DJ dong kana tu por da ong DJ empat long tu komentar da pi ong komentar ko kani generation ta kena bare da tu dang new pras nem da pi ong mas nong banyak tho unang pi kan DJ ndai te komentar dia
Pinyong ni kimi kepali teman belajar kita. Kita dong. Kim berat. Taman kayak hai timpor sedang tempi. Panjur lah, pasti. Long dang guna itu. Giladan mah pro-pro yang YouTube tu giladan bukan ngetop tu kan. Long pada tip ha. Lang dunah tu gitu por long nang kiba pona macam kalau tak Vivian gitu hi bakapau. Udan situ balaklat tu lari kidan situ jong kini ki jong ngatrai jong arpan ki batam online arpan save itu kan kita kelak tam Islam tu. Tiga ikut message ke pada berpikir berpin ai specifically lah yaki niki you kan kita samlam mentah. Samlam mentah. Em kawai kalau kanu kekam ke papi am lada fitrai sitam am lada fi syak kita rigo itu. Lada fi syak kan malam itu sa usok. Lo ngasutu ilojong lada ngasutu ilojong tang ya gatung la ngala sacrifice la Islam ngala sacrifice long nomor ka mau kesan mentah da fi ang mentah kum jember mesti kala sacrifice ah itu jember. Oh jember. Itu kala sacrifice long kalong ngiya ngakspor gitu ingat kemau. Long dada fi sacrifice am lada fi long fi wat long mentah pa kanum desu kan work hard ada work smart kan. Work smart. Nomor misalnya you work hard long ngim tak sutu te work bat kum nu long smart nomor ngim padan satu per ngim padan platform tan mentah lah. Te suki kan mentah kalau long competition tak ada competition habia work smart. Koi long ba pihak ban sutu te. Long kai ka pilih lada pi sutu ko pilih kai ka badai. Juga yang mentah kum ngi dan akan production house kai. Ladangin nimshim beres kanu no business su pihaban Harus not to be realistic pihaban chimiti garis mental ada film shim beres ngapai kai kum kini kinong shina jirwaing ishaniru don kiba la shim beres ma kiba la sedang kasna studio lane tiki earn for a living kamu bantang bancu namar wa sedang kipat itu te telada film beres pat kidan kibri bares hadin arpaus nam kajing terikam juki istri kira sadin arbau senam long it's too late kelas Islam palate kamu mentah pisu tu ngapai kai kibriu long kidi bensu tu te kanono kam sutu ba kani ka kam dang duna balik lani padan balik lani kiladan balik tamalong pisu tu ba kadai kasap ka ba pipidan kamu pihaban sim risk ada pim sim risk te kuno pintip ba kadai kasap jong piam lani kuno pintip pin earn na tu amar la fi pe kibun ba ki jongi sini ki basim ki banut ben sim risk ada fi kan mau recently uni Meghalaya uli interview tu ukna ro basnai ki jingbu kai ada fi kan mau tampon turu ada dei bo sim ya katu kares bo i ka kam bo umle tu ka business ngam tharai ro unlap ya katu ka business ya katu ka ke bo ye je tikidon teng mum tare kum balong brand ro ada dei bo sim res sa tiki por tip boleh long tip bo katu ka kam jo temen ta tiu plus halar ba pi ya tu kam plus fi kamai na tu da pilong sa kanu piyo na tu piyo ka tu long pisu tu te ba da yo skanu no lo hon ha hon hoi ka ba pi ye da long kom ta namar teng gibriu jungi menta kan bala kerdu kam kilas dang su tu menta long ki kimi ki paro menta ba kerdu kam kilas tu hai piyo snok mi pa menta apa puli kun buntre kam sarkan ndar ba namar le tip te bam yo kam sarkan menta kam dei namar ka por jengir mensalong kam dei ta besuk punya kam sarkan ka kadang-kadang mah kata ke opinio, kadang-kadang ka hope kan. Kadang-kadang mah lang man yung amskan tigipor kan. Ting long aperkat jong pat alis long lalong kumba punya ibli mah long ngapai hatu ke kam tu ban long ban tik risk kan. Ban risk ban poi gum tu kan yai kan poi mentak ni dah. Ngatarai bapi ong kata yang mun ong ngalak no. Kadang-kadang hamai mentat tu kan. Ni ka ikum tu siapa long related to that only keres hi papi ang. Entah nak main tak. Nomor kenapa mentak ini kan ban supet yang long kum yangi na kum kiwe dan kiwe kibala dan long gila. Long gila kamai. Nah tu kan ban pet in that perspective am ba ba. Oh tegi long kisu pau long kikamle eta. Kikam tip ikas status ke jam. Tip ikas status at least long gidi mensutu kata long kio step by step balik kelas itu mah. Nama ada flash dang hani kapur long katakan kio step by step long ski kan sawan itu. Kalong hi. Lada kadai ka bau beli ai fi ka tu talent nam long. Kan wan tu. Ngasu tu hang kadai ka jingjai sya sta. Kajing sya. Adu kat no pila ban sya te namar ba. Kalong no kum kadai ka kam business ikum tu em kasimpor te ban banyak.
Namar kadai Qatar kadai. tunjuk betul ya. Namar bagi long ta lada pin. Ni habat Haban try dia. Lada fit try kamu fitip. Namar ba kum kini ki kam am ki entrepreneur ki kalong no kapisa kam yo ate mas sedang mas nyo. Kam sokar pede pihak mas sedang tere si benai la yo. Ayo hat. Te plus ki benefits ki bayo naka kam sarkar ki la don lupa de. Handre ya ka kam jong la dia pede ka simpor kala bande san snam la ni ka san snam la ni ka sup pede hadian habur ka along no kum ta ka Em jing kawai ha kidi man setu tu namar kawai am kajing hajma kajing yo pisama kan. Kum kam sarkar am fintri mentama syubu. Host nama pinep gitu alis mungkin punya mah atau sang sepak sejar dia. Ke business padam lada senang mentekam kamu mentah san senam gitu mat host nama lak double triple lak dia. Lawan pe hadu ba teng pe berkata business kali ke pihak lah. Te kamut kini la. Kajing yo la. Kata dang mud om ni. Kawai kalong ba kajing yo i jung i kibriyo ni be kibriyo long Andai kalau long successful. Lagi long example mah. Kadai kata. Tapi long sukses suppose mentang sedang kam syuang nak sedang ini kam balik business. Pinam yo iri yang apa pengarang sedang nak scratch dia. Bukan minta example nong risiar mah. Ada risiar dan bayo iri itu perbudang risiar dia. Lah syang galak long galak kio kespat lak pe kira kan do itu kana bau risiar dan banget dia. Mana pun kayak film film nomor apa film lada film bagi beri besar keren long kumki besar chat ai kumki long kumki conference ni besar keren untuk mah besar long testimony successful entrepreneurs ni mah lada film bagi gitu am teng ki ai keren ni beri nong rimasi urong lidot Jadi keren gitu dan te panget bau day nong ridut nong masih nong kamdot lani baris yar baris nyang. Kini ki companies jo kan da fi ong kum ta ki buat ki companies kum ka amul ru. Akan ni ka company amul ru ka story jo ka tu ru ka dei na kita ide. Long kalau mungkin tahu kum kini kalir ni itu yang saya percaya kali. Ka kieu ha tu kedur kan. Kilong itu kalau talent kerja tu kum kiasir kerja am dah kata talent tu piam kum tahu itu ba kieu buat nama tapi ladan yang tu kan supaya ladan anu kam ai kiasir talent dia supaya kum tu nong set kiasir peruset katu umpai berkat bahkan jam tu kan kalau tu boleh it was meant for him deh lah bentai dia bentai tu kalawan bet hi kelawan plus ka jingmut jing berkat jong piru kat pa pinang terekam atu kanang yan tadi kita bakam start create a brand name deh dong menta ting video fishet dos ya fishet ka ju mashet ki mah tama film tepat kuno ban terekam kata ai ka jingmut ngomong music rumah lara fisna music lu fisna ka ju music ku masna mangai deh ku masna itu teman video ban tip kan ba kani ka music jonga ka de ban brand name gumta ilo kum signature mo signature dong pi sugan menta kum kani di brand record boleh ni sampai di brand record kenapa kibriu kinum keren re katu ka jingro aja kinum keren ya katu ka brand name oh it was created by di brand record nasional kita ata kamu tak senang di brand record kamu kibriu ada ban tip kan jingro itu gede kayak ke jingmo cha di brand sa kok ban keli ke tamen bende ngala mo ban ong ya jadi sini ngam macam lagi tu ko macam ngam tu perlok si tahu lo kikot Brian kikot Nick kikot berapa tinggal perkat lo kam disan kam dan mini kam dan ni resident kam dan jimut itu nama kas long bat di Brian lah long nak kemusyuk tahu di Brian kan nasi ayo di kalau nak kemusyuk mudah berketeng jangan di dan badan ting ayo dan kan di warna kuat tu kan kasi long tak kam dan jimut ni lah kalau kam tahu long kam dan ni tu pun misalnya nang long nak long ban perkelam taruh asu benut nama bakala long tapi kita saya yang seni lu teng kam dai kerteng dia teng gibriu ki sutanat ma ban terekam dak kerteng mah tama ki klet pat ba ka kerteng jong pi lanu kam la te ban long brand name kala ban represent ya ka brand name jong pi mah you tang balong at the end of the day la sai ka brand name ka di ban long ba Mars sampai kibriu di ban tip itu baka di jong ta tip di kibriu dan kamera punya tu ban long ka tu ka di ke jong ta keberanian kamu bisna katu kan ni katu the signature mah marba dan te bala bantu ya tu ka iyo
tinggi duna Ka skills. longi jongi sini ngam bagi duna ki pun mentah penting lah yu mentah ada fisngap mencai ki por bidang sedang menilai nampat ju sngo re bagi nong ruai ini to ki ban ing la yo sngo mo ki don managers ki don ki hapo group yo ki don ki managers ki bapai ki assistant ki don ki makan mau hapor badan mengi hapor balik keren press em perbalik keren press ni kong ni ni ngau manager kita dong slam te ban catch tingi interpret kum tai ke kum trikam jungi men interpret ya ki pus ki ben bat te suki mentai dak tang yo smo ki brio baro ki artis kelasang dan manager la jong be tong so penat te systematic kan mo kan nyat kum bayat lang ki wei te then only pila ban khot company how kum no pin khot company la da company way brio punya ke financial ne punya account ne punya ke num tip em ti ke hadu menta ke long ka jing ka ba phisham do ti kum ka tenhon ne kum hadu menta ke financial bet ya bro khat tikin kan long bi kata ya bro khat da fikli no artis sapo Meghalaya undai bi undai tang Meghalaya what national what sabar si sai rumah ka main problem ni kali financial support long kata ka support jong PP yo bet tan ki individual kum ba phe thok mene takai long ndai kum sabar la ban yo corporate season ba pi on corporate kum sabar season ba pila present ka project jong pi su khan bale sai i music video sabar ki ba tu ki he ting sponsors company be te su khan mentau sponsorship ting music video sabar li sikro upload like ro dang dan te kumi sini si exposure lang benut no Exposure lah. Cipawajar kataru fidang da fipet music video jong ini mentas ni ringkat kerdan bat kiwi sebat sabar mah La pelet ate. long la da fiken bat ki mo mai jadi ki long lai ringkat mentali ki warna baru ban le sini te la da fipet ke nomor boleh ki sutu pas ni ki beri ki long creativity kita ka pelan hadu kan no ka goal jong PP dan kum ka ti kum ka long lat no naka channel pade ka goal jo phi ka main goal jong phi ka dei long shit dan mo ka goal ho big platform Platform bisa. ka happy ka ta ka big platform Penyutam DJ sebarang yo travel the world. Dan em dah ka any specific Yang makwa bet ngisi akan musim am. Neverland. Aki ka tu? Tomorrowland. Oh. Gitu kan dong makwa bet travel the world. Itu kilong bet long kum kini ki international DJ mah kili travel from one place to koi cekas kan. Ndai ke besu travel balik snam Bantam dah. Nani banjo ban. Pensoi kita beriu nak music bagus nak. Dan only pin long satisfied am. Belum satisfied. Music jong pi la ka kata ya ki lak mut. Kajing mut jong musician ta kata ya ba pin kata la ni ba pin pensoi ki ya ka ai ba pi kwa ban interpret ting fi kwa ban interpret jing ie ting fi kwa ban interpret ya ka jing sup. La da fi yo ban interpret apo pai ba bu kamar bahasa ni ting yo mah hum tu nomor pa dalak bun beriu web ting nang item ki jing rai jung beriu ki wai lang teng tang tu pin Joy kalau joy nak kami sa feel ni la dia tu hun ka mensia hun dia video i bagi beriu ki shot ngapa dong katahi ke mas long kum no fis kum thu kum fi connect bat ki beri apa ba mas zang ban pintam la ni kum no pi dan kata connection te bat ki beri Bantam bat DJ. ki bat ki fans lah Bantam memang ki live show lang lakajong ki wedding lakajong mah. Live show lang kumta kan Bantam cerai jong lajong hiam ki beriu kila long connect kita. Ding latam ki cerai jong ni buat ki bagi sna long la. So ki wedding ki kalau bat ni la Bantam kanu ka bagi komersial ki bagi stunat gitu ki ba long kanu ka bagi stunat mahal long kumta dah. Kata experience jong ni te ki bang item live em ki bang long dalak he em tu kai namar ba kibriu kila aktif pri tang supoi mangi tang sudan mangi po stage ai kila stu balawan kini kamu kila halan ting da deploy ba ai du ting kibriu da nilai i ki yang kamu la tem kila ruai kila shot ting ngasuk connect bate kata kadu ka jing comment dia long ma phi ba pinyo i Namar bani kibriu bani ki shot tu ka jumpa. Shani ngasngo bahasa ni em ki
katu connection hapdeng jong artis bat kipan ba na kham siam ha sunong bendong long ka jing siam ni kan kum kitikilan noston di sistem seriang itu saya martang sumpay tu yo IBP kum tau performer lah ni artis long top balak bit lah ayam long burong ka facility hospitality Tip top aja. Nung semua dia kerja rumah video. Dis, ndray lag nang tate banas. Sorte ngam, sorte kham jinjar ban. Kamjar. Lapher. Kamangam tip yo, maybe ngimpat boy ka keluar ba, ngimat di gitar. Ndray ban ong bay bangin. Ngobat kum kani kanjing performance joni ya. Lah, longi kham connect habat video sa. Thì video kanu ka message lani ka feedback lani kanu ka pika ba pin ai kipat ba ka juni ba ya ban pe ka kinong pe de kawai ka message ki kalong ban kong ni ka di jingkershan lakadai ya phi ne ya kan channel bangi interview mentane lakadai yang ini lakadai ini hibri badan challenge jo kan ka interview inong link ka message si kalong shy na marba ha ka bakhabiu ni dan kami we te unong snap lu unong page lu umdai tang bo su page bu hap tersane ngi ma teng unong page lu dan kam la ka jong na marba hap lut ya kapur teng usiam la ka jong jing siam te la da ngosi ne comment ne teng page iki jing roi jong ni comment no teng page iki videos jong pi comment no page long yenoi noru te ka jing dan kam ni kalong mar keliang te nong page u don kaman page ni don kaman ai bandel ko ti katahi kawai kalong baningkong pat kabaar kalong ba ya kinong page para khoi lada POE ya no artist lani no content creators kiba la shim long kiba shim serious ya kam balada kimut bakwa banle professional don kam be ban kersan kata ate di kemas ya baru khoi ni na kalyang jongi nim don ki artist kibadang kibam 4 mi patekin mi no sakmat makibun bagi artis kibam jumi te kila da ki kini interview jongi nakwa bakin timi bisa kamat kinom ay daw tan financially mo mar bangir ay daw financially na do letang balong yele ban mi takada system ni sakot mar bandan budget panle benta ka sarang instant system mangi company jing right dihadin kentiu laki jong ni mi sakatuka yuru ngila dong hadin ka last kali kan nong rap kan kan jong mo yang terai yang katu kalong bam dan budget mi kan kata kan problem jongi ka devi budget ni takadang ni hapan juga ikinong snap bakin dum thau than yang ni la dampat i jingwa jingi mari ni dan la jong di bain pedih dan ini amban ong dan kita hilong kalong bet yang tiba sedang ban music ne barang long akan ko lihat long tristom hat awi ka si pen sayo skate bi so ka jingi sha mo we ka ba kadika long kum kadawai ka mga kabat sa penpay pi ma so ban yo khet so ngata hi ti ko pila yo so pakila ai min siem ini yang ngaruk khamtam thì nghìn đây nghìn hab bangin ya sha la ring sang kuma pi omong nghìn sang kanunu ka kam ngha ban shimres tada kalong kumno ngha bangin shim be kares kamu ngin yo khay usot